Abusia for munim say attention TV there ya ban na about say the bia ye no me pa cha bombo de bia say oba like it no we pia share na odo comment aba ama afoforo ehu ne ekọ me pa cha enanso biom yase aba munim say ene sen e dan no da bullion van hunsensem anase krono ekọ so awa Ablekuma family junction a enam so ema e bo police ni betuo no a police for e de abetu dwa say sa amranti a mudi sa nyamransem yesusu say yensa akaba ko a oka mranti a wobedi sa nyamransem hu bia enam so ema wakopie mu awo a police for enchen ya woni ne a police for eguso ayi ahwehwem na abra wache won me pa cho yenko hwe video no se ne na enema eko mo kai bullion van na ekwaji sika ewo se star wayo ba ko a ewo enchemu ha ya family ayi yesi din ankasa na ya family ya corrupt na family no family ko hono sa okaya sa video yeyi ma oposi ni ya wadaka mu yekum ni ya areho so e magana fosun ya se anya hwe kra no nipa mo di sa abone fosem a wo mo ba ho wo mo ahya da plan ya draw wo mo map ka ba kusia moto we wa ha yenko we so sa video we se yeyi yedi ho bullion van ni e fake one no a se the trump pure water se den a yekokum obi ba ya e wo mu sa no ye wie ye na ye bisa se na ye be chomo da ben ene je sem ene se menim de se betumi ahuri sisi ya de a Benjamin Ojobi ena Rashid Abdul ya kire wo mo a charge wo mo eduma kopie court kra na too quick ti mamimisa ama bra kwanza ama too quick omuni de ohye as a white no ena black bacho de hen de ohye ase say no ash okay de animu odu no okay say obakon so she black hank of good nipa mienu nsa okay anti we ni de not moto so na chi no black of you enipa iba court no enipa bi edi mrika ebegu court woni susu say abrantie ya ohye niti ase niti emu odu kakra ya de not moto na chi no ebi susu say okay ase onunie Angel FM ye de wo mo bedu anopa na nkrofo hu wo ma pe nkrofo say ene ono ebi so say nyo no see form no ase ohwe video na CCTV na ase ebi kire say ase mo video no mo kakra na yentumi pause for the face identification viewers bit me aboa ya me ya hwe say if it is video no na yese ma mintwa bia me say we say no ye wone me pass video no ma mintwa wo mo chi wo mo anom de omba court na na se no mo chi wo dada na na yenti Bragofi we cry do we ka say ye betom ma me kotom because in the case I dey me call Kaneshi district court na ye abisim case no na ye tete wona ye abisim case na nye hu say ye de branch yaba e na me te wo form sem crofo say we no kun police ni no hwe ni tika kraka bi e na crofo didi atam wo form na me say wan na ye say ni tika kraka no kun police ni ene madwuma ya ma me nkɔ na me nkɔhwe ti me kɔ na bra yi ene ne nyonko ye de handcuff agu o nsa eti ho ena bisa mu anom so we ye farm milk na esi ye wo ho a ye kun posi ni no aposi fo enya nipa mienu ache wom na ntokwa na mrantie mienu so kun wo court dem e bra no otemu afo ni ho no o ma mienu no o mu mienu na we blame we se me mo kro no da me wo se ma fa knife kra da na wo hwe me na me koye we so me so hwe me na me koye ade na ye handcuff na ato ye mienu nsa na nya sam ketwa na emu a ene ye fra asem na asem ye koka o chambers see ye better ki o mu please ye take o mu please no ye koka ni nyina otemu afo no edem enti o mu wie ya ye do mo koy na bisa mu aseda bi see enya ensem no den potin ne koye bra wo fun se car na ye bullion van can asat now na obi enim car ne company efim company car ne efim Agate Mabot Security Company omo na bullion van car no omo dia okay complainant no director wono manager wono na da Agate Mabot Security Company na no na mrantie mienu aposi fo kire say omo koche won wo cycle railways 28th June na omo chile be 1:30 am police for kire say they were chilling at cycle railway ana no mo chile and omo say intelligence and omo nya obi be ka kire omo say mrantie no omo susu say omo kodi say be say nya mbransem no omo chile wo cycle railways nti ese omukọ enyame adom ena omukọche emrantie mienu aposifo kire se ene sika twitwiri dia omufa fi car ni mu koye no bullion van na nkrofo so omamfa sika aposifo kire se omufa 145,163.08 tete edu 1 billion
100 ebro hey 145 comma 163.08 hey I sika we your police fact chere say sika we no mo fa edifi bullion van kanim enti asat now ni nkrofo say omo amfa sika we any sika omo fa asat now brakofi hwehwemu kakra me ye nso chere say ebi say omo fa police photo fact ni mu chere say omo fa police ni video no chere say omo fa bi omo gya to ho dia apostle for chere say omo guso ye hwehwemu na omo aka no ya che we ya alleged suspect ya che omo do ma ba court na kwa edu mienu ene ye de abom ne edi kan ni say omo kan wuti bom so ba kodi bone a eye wudie ena ne to so mienu eye wudie brakofi case wo hwe ni ye pa we ye meda ne de se omo ku posi ni okay enti ebetimi aba se ene de no ho asem eno maaye eno ye robbery so odi tuo ekokro no bo no eno sa no ye do be kwa circuit court ni akoka wa asem ne wo ho but we ye posi ni na wawu no awudie na ewo mu no enko a ede ho asem na okay enti nipa mienu ena meka sisi a ya che wo ma ye do ma ba abepiem wo court a omo che se bullion van car registration number GT 1254-10 na emrantie mienu no ni odi kan Benjamin no oye unemployed ote sansam yesi onya adwuma bia wote sansam nkramantem a bronu bia ye friend sansam eho enote ena eye A2 abrantie ba ko no no kan Rashid no on de yesi oye kuani ene ye misa o manu disem se bia mudi 4 anase mudi bem no ye misa o court no e che se ye mfa mu nkosie nyame ya doma jumbu sumi ni da etoso aduonu enkono dunkron ye nsan emfa mu na watwe mienu ene ye se nkwakosie e wa posifo akache na fe asan do maba e pa cho na chere se emrante e di omani agye a mo fasika che se mo enjoy a ne sa na che se a police force so e di omo pechi kwan eno so akoye asama e wo ho a attention tv ye de ema me pa cho ema we mfi se obe like na wo comment aba na we pia share ama afoforo so ehu ne eko ema we mfi so se me amede bro e mo sonfo amansan chiame apasi versa